Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sesiyaqhubeka nehlelo da umsakato wakangwane sitawungena ehlelweni la uhlelo loluthi Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Kulohlelo ngemvelo ngasimelane siyasihamba lapha nemfundisi babe Mazibuko JV ngidokotela ubuya lapha ke ebandleni Mbabane Alliance lapho ke asuka khona eluswe khona kuye kwendeke ukuthi ke afake isihloko nasekasifakelele isihloko sithi halamisi nangabe sidinga lababhobokile bese ke seyahamba sesihamba siyabadingela siyabathola ukuthi ke nasi lesihloko lesithi asesihlanganise tingqondo sihlanganise imbono sive ukuthi ungabe emakhaya akheka kanjani kuleso sihloko lesikhuluma ke ngaso nalomuhla ke siyaqhubeka umlaleli njengoba ke safaka sihloko lapha selive neBuve utayichaza kumfundisi xolise evikini leliphelile ukuthi besingekho kepha na ke kude lokuphelile mlaleli bengingekho mina kepha na ke lihlelo luyaqhubeka impilo kanjalo futhi iyaqhubeka ngicela kubingelela umwelase aphinze ke athi kubuyele emva la saqala savula khona lo mnyango sawuvula kancane ngethemba silamhluta uvuleka ugcina uvuleke nge welase lishonile baba nabombembe sikwamukele simelane siphinze sikubuyise even lapho bokhuluma khona siswahili amen asante sana awu siqhubekile mnguni sabeka umunwe salanza baka EBIS batowuvala umnyango endzabeni yelukhetho lapha besibeke khona umunwe besithe kuhlokoloda kuphathisa emalunga eParliament tishamthetho talelive lakangwane sathi phathisa inkulumo ngidawuthi sagidlana imbokojwana kodwa lebalulekile simelane ekuphileni kwelive leMaswati sekuyasivama noma mhlambe kuyasilengela noma kuyasijonyobela noma ngokufaka liphiligama loqabanga ukuthi liyafanela sinyonyobelwa kwekuthi kuphele Buve eveni lokwenda ukuthi sine labanye bayitolo lengwindeka nemehlo angathi sisibayitolo kanti sibayitolo sishayela uvalo simelane ukuthi sibhekaphi kutawusala bani loyini longibani ngoba laba kwathi kuhlola sishito bathi kubita situkulwane uqedze Buve besive kwaphela Buve siyatibuta ukuthi sitawubana so inisive ekugcineni sitabana lo inlive sikhulumeke lento sathi kulabo labakhulile nalabakhulakhulile nalese bathe qaqa na emehlo abo angakavaleki ayabona kwekuthi sibona singenelwa ngemandi nemsele sase sithi ke mnguni noma ngabe sinako lesingakusho nakulesi kubonako kodwa nje thina lapha elihlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo siyathanda lo Sive nemicondo leminye yalabanye abantu siyabonga ke nabongwane ukuthi sithole lomnye babe asihloniphe abe nathi elihlelweni
balaleli labawulalela umsakato abanawo wethuka ngoba leli iphimbo ali silo leqala letayelekile kulethi inzambo lethi ngubaba Sive emagama akhe la nginike wona nangumbuta kunginike mabili ngaphandle nangabe ngiwabhimbi tangiqonzisa uthi te mushinga nhlonipheni Sive sikhulu angivusele uya umfundisi ngivusele kuveli simelana lophethe inzambo ngibonge kakhulu ukuthi nami ngibe simenywa kulolu hlelo lolu baluleke kangaka empilweni temaswati nalese luthanza kangaka singemaswati lokufike kusithokotise futhi kuva ukuthi kunemholi lokubeketa kamoya lokunakile lokulesithi buve ungathi banganza abafundisi laba njengabo molasi inkosi isanzisele bona ngobe labanyendi bayashumayela kodwa njeke lobuva buhamba embili kanzi kukholwa lokuhle kukholwa neBuve bakho ngikuthanzile ngiluvile lo hlelo evikini eliphelile ngangilalele ngisekhathe emotolweni ngeva lokuthi uthinza lapho ngichachatela khona mina asekumele lapho ngoba bengivusele. Siyabonga endlondlo siyakwamukela siyabonga bakuvumele ekhaya ukuthi ude uluswati yakuyasilenye indvosa ngalo iminyaka hayi ngiyamathi shingane njalo sikusuka khashane nalo sithemba ukuthi asinabe sesivala elombhobho bekunene seniyosikolile la nethi kwethu sathi kusuluswati ya ngiyathemba ukuthi nikhulumile nemfundisi wasiva nasiveta inhloko basi kayibanjwa isavela uyayiyekela iphume nayi ke seyiphumile hayi asesikukhweshele ndlondlo ukuthi uyiva kanjani indzaba leqhamuka nemfundisi ngone mlalele ekhaya oluhlelo lolukhulu kangaka ngangilalele sibili umfundisi ududuta emakhaya ngobe sesithi gawulile tinthungo sesewelile sesibheke ukuthi nyalo sekuyawusuka umsebenzi kodwa lesikubonile nakusashikane kwakugawulwa letinthungo lapha ehlathini sibone kuqanyeke mazembe kwenteka lokwa nalokwa lokungenda vele ukuthi likhaya lelinye nje losikhuluma nawe lamuhla kuba njona ngaboqhoqhoqho mhlawumbe futhi labanye basesibhedlela mhlawumbe labanye department etiyabhalwa emaphoyiseni ngenxa yetikwelete nalokwa kodwa nje ke asayiteka umfundisi wasinakathi sesikwendile konke manje ngiyanaka ukuthi engabe live nalobuve bethu kumaphi nakunje awungase ngiyanyatheleka ngiyeva lokuthi ukhuluma ngani futhi kulula kukuqhamusa lokho ngoba singemaswati sikhuliswe la kuleli veleli asikubalekele ke lokuthi awusenda silahlekelwe ngileli gugu lethu asetame ngayo yonke indlela lokuhle kwethu ukuthi konke kodwa nasikulungisa siyahlangana sinetindzawo ubukhosi lobasilungisela tona ukuthi funa sibe sesifike sikwethula la sikubeka la sesiyakuntshintsha lesikubona ukuthi lokhu kuthi sibulalela buve bethu ngiyabonga mhlambe utawukhumbulana lomunye kumbe wayitolo noma kuthandi ukuthi kwathiwa ngalomnye umnyaka kunebantfu labaqhamuka mshiya lo walabetala kunetindvo labatiphethe kuletindvo labatiphethe kukhona lokuhle kukhona nalokungasikuhle ngoba naNkulunkulu ubeka tindvo tibedimbili uthi kunalokuhle kunekuphila kunetibusiso kunetiqalekiso kufana wakhetha yini khetha kuphila so asikhethe lokuhle uyafika umfundisi uthi uyabuka nawe ubona emalanga ayahamba ubona tindvo tiyenteka tiyaguquka lokuthi sitakukhanza yini uma sendlula lesitukulwane lele sitako nasitawufika sitawuthola ini mhlawumbe ungaqala la ukuthi yini live yini buve sitokhona kuhamba kahle. Ngiyabonga mnguni
Mlalele ekhaya nasikhuluma ngelive sisho liphakelo lelinikwe bantu ngenhloso yakuthi mvelingandi ufuna baligcine lelo livelelo lobuve ngilolu phawu nalolu lwimi labasikelwa lona ngoba nasikhuluma ngamasiko mnguni nawe Mwelase sikhuluma ngento lesikwa ngumvelingandi ayisikela Sive thite ngasinye lokutaba impilo yaso lokutakwenda netitukulwane tikhanze kuphiliwe ngakho ke live yinto le yengcayelwako ngesiswati kule ngcayela live ukuthi ungetendi tinto wendela ukuthi nakuthole mine kwaphila mine kulesi sikhathi unganandzaba nendvulo unganenzaba nelikusasa kufanele letinto letintsathu ula wena kukhona lokwendeka endvulo khona lokutakwendeka kusasa abathi nalala betako bakhanze lokhu lokwakumisiwe nangabe kwakunelulwimi solo lume njengoba lihloniphekile nangabe kunendlela yekwenta tinto ngenhlonipho letsite ingasilahlekele yonhlonipho so utsinzile nje mnguni ukuthi kuthitwe kasikhethe lokuhle etivakashini letingene kithi asikubone ke lokutawuthi nase singenile kuko sesikwenda kusikhweshisele buve kusikhweshisele nale live nje ngokwalo ngoba ngithandzile umoya lasenakhala ngekuthi ingabe siyabona indloko ukuthi ngalendlela lesente ngayo tinto ngalelinye ilanga lokunye sekuyasilandzela kukhona lesokusilandzela lokusekusikhipha mhlawumbe kule nhlonipho yebuve bethu kanti kumcoka kuhlonipha kwathi uthi uqhamukaphi Simelane siyabonga uthinza yona Ndlondlo umuntu la kubukako kwekuthi nasitawukhuluma neBuve sikhuluma ngendlela yekuphila letsite lefanele kuhlonishwa lefanele kulandzelwa wonke umuntu ibhebedelwe wonke umuntu ilandzelwe wonke umuntu ihlonishwe wonke umuntu ibhebedelwe wonke umuntu leni simelane saphuma lapha ekutheneni sibe nendlela lesenda ngayo tinto kusephuqa utangisida ke sengidawusebenza amagama ekubolekwa kusephuqa i-identity kusephuqa lokuthi sibobani lolo tawuphinze simelane kube disekelo stekwekhutana akusiko lokho akwendiwa nje ngiloko ukuthi kunala nakulethoke futhi ngeligama lekubolekwa ngema values letinto letingitona sitihlonipha sitiphakamisa letichaza bungithi bethu satiwa ngani sidume ngani ngiko ngijimate ngakhuluma ngasebenzisa amagama ngoba bayatawa basitaba hawu umfundisi wathi songwase ubhebhetela ngithi siyakhuluma khona phehlele wathi nangu umfundisi asibisele emahlotini mine angikhulumi ngaloko kungaba khona eBuswatini lokho bese kuthi ke thine labakhetha indlela yekukholwa ngisebenza amagama lamane ngathi kukholwa akulwi neBuve akulwi noBuswati eBhayibhelini sifunza ngaIsrayeli kuthiwa bantwana bakaIsrayeli ubasungula uNkulunkulu uhamba nabo uthi Sive sakhe ligugu lakhe latawubasebenzisa enhlosweni yakhe uNkulunkulu lephake njengesive lokusho kunetinto lokufanele ukuthi batigugumetse kube khona tinto labatatiko letingibo letikhumba noma sabekhuta ubekhuta ngoba kulobuve babo kunendlela yekuphila lechaza buqotho babo nekuphilisana emangweni
uthi nina ningihlubukile hawu sikuhlubube kanjani yenkulunkulu nento naku uyabala leto tinto tisisekelo tihumusha buve besive uthi mathi usemisa amagama lalukhuni kule tshethigaba uthi nigwadlile ngoba kusuke ke la etimisweni ngoba nakude lobuve kude lelive sisike maswatini ke manje simelane sibuka nange magaga sinathi tikhukhula nyalo siyekele sanyiba kulobuve bathi ke lapha kwathi kukhuluma imvelo ayisifuni isikhala no vacuum nature does not allow vacuum kwavuleka sikhala khona lo lokungenako akunjalo umnyango sovulekile umuntu kuphakamisa emehlo ubaba athi uyabuza hayibo kwanyipa kwavuleka sikhala kwangena tinto sesihumusha emaswati ngemagogosi ebuve balamanye mave nase kunaloko simelane simoshakele bululwane ke lesisingipho uthini Msibi se kusekhona yini lithemba ngesilohlelo labantu likhona likhulu lo sesicalile ukubona into wayibona noma wayibhutsa lembe beyita kwenteka ayisendeki ngoba seyivelile ufuna usina soyibone futhi uyikhuluma bese uyakhuluma hamba umelulu usengubhutse kabi emola semani ukwiswa imoto so umelulile uphilile kanti nangabe bekutawuganga vele kude la kuvela ngakhona njengoba sesikubonile singemaswati sibahle ke thina emnguni ngobe bukhosi bethu vele ihlale sihlangana nje sinemaguma la sikhuluma khona sinetinkundla la sikhuluma khona ngifuna kubekisa nje emnguni wami ubuye emaveni wena owambile ebe kukhona lo akuva amakhelwane wakho ukuthi utake uthi shelele kwase kuqhamuka lijala ekhaya lifike la kuwe liyacela emnguni ukuthi awu mntana emnguni bengithe ngakugadzela lapha ekhaya babe njoba usetawuthi shelele awukase balixoxela live nje ebhasini umnguni tawuthatha luhambo buve ke bunendlela ekuphila nangathi qhamukela nje ke mina bese ngidocela kumnguni sebengicela ukugadzela lapha ekhaya babe ngoba ngiyabona kulinyiwe kunetinkomo kunani ngiyeva bazothi shelele ingabe kuwe mntana emnguni nemlaleli ekhaya vele kufika kuthini ukuthi le jange ngilemukele ngoba nginehlandla sengitholile gazi noma angihlahle emehlo ngibuka usise sibili ukuthi hawu ngiqhamukela nani litanani selitshelwe ngibanzi ngihamba liboneni kona lapha ekhaya kambi na liveni nako ke emnguni lo sifuna sikulungise silive vele ngeke ihlale invabi ingabi khona ufunani lo muvu kukhona inhloso la ihlosile sinebanvana nyalo siyahamba thina sitabashiya mina nje ngitele kangaka Nkosi yami basala lapho bamnenga ubonile lokuthula nalokuphila nalokuthi tinto natentiwa umoya la sesimnika sigici ngobe sisigodzi edamu asibukele ukuthi umabhoqane wethu unikwa ngithi sihlangene akede kutasincusi lela bengikhona bayakhuluma ukuthi hey uyathi sesishiye tinvo tethu man sashiswa abantu yini singabuyele emuva ngiyacela na uthi lo lomnye hayi vele mani uyabona asibuyele nemuva yathi ayikahle lento bangakafiki la basikhanza siphila nyalo bayafika nyalo basilesele amaphilisi sesigula kakhulu bekunemkhuhlane man yathi ngani bogogo kwakungababambi lo muntu uthi thina singema Africa uyabona na uhamba ushona endle lo Africa uyathiswa kakhulu angathi noma sibatisi intsini kepha na ke lokuthi ngingumAfrika sine singemaswati singemaswati la kholwako noma kulunye kuba nemakholwa la ngemaswati kube nemaswati la kholwako
angathi uma niyakhona ukuhlukanisa lokho lokuthi lokukholwa nalobuve ngoba labanye bese bathi nasengikholwa ufuna ngiyekele nakuya uthi kumele ase na kukhona akukushintshi kuba liswati nangabe sokholwa angathi noma ngisika le debate Simelane uteka yona na utawukhuluma nje ukuthi njoba bothe khushu kungathi eAfrica kulamanye mave kusile hayi kuyasa kusile umuntu uke wayaluka kancane noma ngiqhuba ifundo tami letinye tingendile kokuthi ngihamba ngibuke babuhlonipha lo buve sebavusa tindonga letadzilika ngalesa sikhathi seba labanye babo eAfrica sebakhona kokuthi noma qhamuka umbuso wamadlanga ngwenye ungathi ufinze ubonakala ulengisa sandla ufuna kubuya noma sowubuya ngoba yena sowubuya ngembala leyahlukene basi laba labasha i-remix yes bayakhona ukuthi asikufundzi nelokho akusiko kwethu asikufuni lokho kusonisa buve asikufuni thine lokho kuyasidunga ngalokuthi sebabonile ngoba letinto na ungatibuka Simelane nawe Ndlondlo nemlalele ekhaya nakutawufika nje kokuqala Simelane kususa inhlonipho uyabona uyatibuta kwekuthi nase kuthi inhlonipho ngubani ngoba nako ngoni simiso ngesimiso iestablishment ngesilumbi funa kube khona lo taba leli leqina na ekhaya kude lo nelivi leqina angisho mne kubullying nayo yonke le nto le khuluma ngaloko sikhuluma thina ngempilo ngoba labanye bathase basumsho bathi hawu niyabeva ke bagcilana asikhulume ecilata thina sikhuluma sine neBuve Simelane lo bebunemihamba yabo yes Buve lo bebunemihamba yabo lapho bekuthiwa hey induku ayiwakho umuti la sebaqhamuka namhlabathi ngesiswati kuqilateka kukubanjani le sayitola angisho Swati Mbumbulu mina sifana kalo na kufike nje Simelane kwathiwa kususwa inhlonipho bese kuthiwa emafi lakhaya alingana emaphimbo lakhaya alingana ngiyathimula mina ngaphandle kube khona lo tangisample umsindvo loyo ngoba iorder ayisekho uNkulunkulu uhlelekile cala yena kwehle lofika phasi nasingathi siyengane siyalingana nalalo sikhona losila ngaba ngumsindvo lomkhulu kusho ukuthi kude lo tawuhlonipha lomunye ngeke ungitshele ngeke angitshele siyalingana yabo balingana abantu ngumsindvo yabo ayisekho iorder nasekukholweni yonke into ine order ngilolo usikhalisa ke mnguni mina lokho ihlishitwa ngibani le order babe Msibi lokubhlungu umnguni ngilokuthi umuntu waphiwa liciniso lelihlala ngekhathi etibinzini takhe kodwa nasinyenyela lokuhamba la kulelihlathi yalokuhlipita lokuphila kweliswati siye ukhotha kane ngilomlomo ngoba kuyoma vele lapha na utawenda into lengaphili imizwa yakho iyakhuluma nawe ngithi kanye mnguni lesitawuhlipita buve nelive silahlekelwe kuphila kufanele kuguquke umuntu ngamunye njengendzaba yethu sonke
kwasho live ngobe ingakade ihluphi mina kubona ukuthi hana nalelo soyiteka nalelo sokwenda sekukhweshile kuloku lesikhulu esakhu safundziswa kona akusahambi lapha luhlelo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo libuyisela impilo nangilulalela kahle lethi asigwement into leti tawukwenda lobudlwangudlwangu lapha ekhaya kubalekela lokho ukuthi ngiloyo atati sigaba sakhe atati nento lapha ayidzinga ukuthi kufanele ayithole njani angayitholi ngendlela lehlakaniphile ayithole ngendlela lemfanele ngiloko lokutawenda ukuthi live libuye lenzaweni yakhe akhalele Maswati nakufika nangomoya wemalungelo ukulingana ukuthi usister obakhona akhala uthi ngenza emalungelo yini emalungelo yini ilungelo lakho wena ungumfundisi ungibabe uyinhloko Yelikhaya yini ilungelo lami nangabe ngumfati ngumntwana la ekhaya ngoba nase kuthiwa nje ilungelo lakhe ukuthi angeva kambe ngabe kusese live litawuba khona nangabe kuthiwa nje miyekele nakathi uva ungazi usufuna kwendani ufuna kuvisela ngesingisi ufuna ku-experiment miyekele asho njalo lamalungelo ngabe ngiwe yini lapho yaNkulunkulu noma simelane umuntu angalisho ligcwala umlomo namuhla kufika lapho utibuta khona ngubani loqhaza lelungelo ngubani lokala lelungelo ngubani logatsa lelungelo ngoba namhla sekujike netintho kubuka kwethu kwayidolo bekuthi lilungelo ngulento umuntu ladalwa nayo wadalelwa ukuthi abe ngiyo namuhla akusabukwa naloko ngaloko ukuthi uvuliwe lomnyango sekuthethwe netinto tekuthi ngitichaze mina ngoba lilungelo nasithi tinto lowadalwa ungito unato utawuphila ngato nanato tinto lesinasingatisusa la kuwe impilo ngeke ihambe kahle ngoba unelungelo lilungelo neBuve ilungelo lakho ukuthi uhlale evele nekuthi uphile uphatheke kahle udle na umntwana wembathe udle ube neluphahla uphinde ukhone kungenela isikolo kubekwe lokho kwaba ngemalungelo sathi ke mhlambe siyakuva nyalo sekuqhamuke netinto tekuthi nje mina ngithakasa nangendani nako sekufakwa sekubalungelo uyathibuta manje ukuthi singanga lokusingaka nekubamba libhodlela ngilibhekisetulu kuyangithakasisa selilungelo usisi umsibi bantu abadzala bebadla ngiyacabanga ukuthi basadla nanyalo lengikwadiwe ukuthi awuhlabeli usaya le uhlabela sowubuya khona njalo kepha ke lendvo yentiwa ngendlela lenesizotha bebenda njani tona nalokuhlabela umntwana emnguni akahlabeli ngobe asakwethwele ngesisu lokudla nakaya kulanza kungakentiwa la ekhaya kudla akulanza kamakhelwane uyakwethwala abuye nako kulichilo ngesiswati sakithi ukuthi ngingakabe nembizo lengimbetile bomnguni ngibamemile uhlala ukuthi egwacelela kudliwe bese kutodlelwa la ekhaya ngobe timbuti nathi ngene ensimini kuleli khaya lelo ngidawuthuma lamadoda la khona la ukuthi akadijubele kibe tiyeke hame ekhaya tiyacetha kufanele ukuthi na uyindoda ke noma uyakulanza lokho kudla ufika ukuthatha ukwethwala uyokudlela phasa sihlahla kakho na ubuke emathafa akeno
impilo yenhlonipho yokuphila nalokho uhlabelela ukuthi abalunge labalayikana bebabagilatika bahlale ngemumo basengikhona mina nginganolimala kakhulu ngoba kufanele ngubanga umsindo la ngena likhaya nje likhaya leliswade akutholakala umuntu asanqonqothe eminyango umuntu uvakala esangweni lapha abucama manje likhaya kunemuntu lapha abambe bamhlole bamemukele nami mnemfana lengidala ngoba likhaya silo lami lababe ngivele ngikhulekele ngibanga umsindo bekungumhambo wethu lophilako nalo wenda inhlonipho nalo wenda wonke umuntu athi igcoca ahlale asesimeni seBuve neBuswati bakhe. Kambe imfundo ngabe kukhona isandla lesifakako ekulahlekeni kweBuve bemuntu. Kambe inkolo kukhona isandla lesifakako. Yini imbambamba lelifaka sandla umlaleli utawungena naye ayilobole lendzaba. Bengathi simelane ukuthi imbutolwe kahle ngoba isikhathi sesinje iphose kuye umlaleli ngoba lesihloko sichamuke naso nje nangabe eMaswati athi yemaja nisengaletemisi siluvale kodwa nangabe athi niteka yona emaja awu ngoba naku senibekele ukuthi ithungelwa ebandla asiyithungene. Ukhona umlaleli oselayinini ngicela kumemukela siyakumukela ngwadishane sawubona inombolo yethu yayithi 24061010 na indzaba yeBuve neLive na uselayinini siyakumukela sawubona. Vivi nawe baba Mazibuko nayo ngithi ngibani ngithole lo Ngibabe Msibi Ndlondlo cha ngimabandla labathi mina amashayikhathi mnguni yenkosi yami nabakithi loluhlelo lungilo imaneke lokuyinkinga mina bekulene thina sihlushwa ukuthi imithetho leyakhalive ifika letife lakithi ngithi nje mnguni thina besinelisiko lokwenzisa lesiko lokwenzisa bekusiswati kodwa nyalo sowuba uthi kwenzisa sekulicala thina zange thina eMaswati sakuhlalela phansi ukuthi lokwenzisa bekuyinto lebeyakhani kumuntu imithetho ke kufika Vivi ifike ibulale lethu imithetho ngokuthi yona le kufika iba imithetho lebhaliwe lesebenza nasethi inkantolo uthi khanje so unelicala uthi wenta into yakakho ekhaya kini noma ngeveni lakini ukukhanje uthi lokho sekukwentela buqala into ke tekuhamba bonkosi tisibulela kusiko ukuthi kakhulu kungithi thina eMaswati sitibulalela into tethu sibulawelwa imithetho yebantu bekuhamba labafike babuse emave ethu kakhulu thina abantu labamnyama into tethu tiyafa ngaleyo ndlela leyo ngeke ke bonkosi sikuthini lokho ngoba vele nangabe ungenalutho umuntu lonelutho usigibe gobonzela ngugibela ngiloko nje nebonkosi lokhu ngobe thina nangabe kungaba ngosi sifuna kubuyisela into tethu ufuna sithi buyisele ngalokubhaliwe kune ukhanja uthi kuthiwe indawo kukhuluma kwakahoho noma ngemasiko akahoha akafanani waseshiselwe akafanani waselibonjeni into tethu leto kufanele kumbe ke nathi sithi tibhalwe phasi ukuthi kumbe nangabe ngumthimba kuhamba kanje nangabe kumbe bayeni kuhamba kanje ngiyabonga Vivina ubaba Masuku. Siyabonga kumantini walanga angathi libandla lami lingathini ngingathatha umnye umlaleli nakhona lingakuphawula noma sithatha umlaleli 24061010 ngicela kuthatha umlaleli oselayinini mlaleli asikumbule ehlelweni sawubona. Njani baba? Siyaphila baba njani wena? Khona baba. Bhuti ngilatulu kumalutha mina lengikubuka labantu labakha emalungelo netinto bebangathi buki la Swati ngoba nasikhuluma ngelungelo lelungelo ngilo lelibanga ukuthi umuntu agcine athi mina angengitsindwe ngoba kunento lemgadile lelungelo uyayibona lento le so kufuna kulungiswe nje ndzabeni yemalungelo ngoba nebantwana ungathi lamhlaba senta kanje indzaba lungelo ayibuka indzaba yemalungelo nasihlanganweni ngiloko ngiyabonga babona. Siyabonga kakhulu mfowethu uthi yena
usola ngala ekhaba umalungelo kepha ngicela kusasa nangu bese libandla lamase liyayilobola ngona lo mhla siyakwamukela ehlelweni sawubona. Bismillah. Yebo baba. Siyabonga ndisibilana mina ngibona ukuthi lento ase ibe sabengivusela bafundisi labo mse bangene la emakhaya la inkundleni. Singagcina lamsakadeni ngoba labanye bethe la maredo. Mina nje ngidawo ngikhola nganebona ngwanamhla kodwa nje ngibuka emuva. Sine nje ngikhulile mina ngwa-77 kodwa nje ekhaya nasisakhula thina kwakusimhlambe namena kushoniwe sithathe sodla amakhelwane sibuye umsebenzi ophelele nyalo yamangala ukuthi nalo mntwi ubuka umuntu lo la ashonile lo mntwana lento le umuntu mata kakhulu ngoba lento iyahamba imaffecte ku-future yakhe. Kuphinde futhi ngibekisana nabantu base-Middle East lapha nabantu abaduke lapho abantu lawo masiko abo bawagcina bavekisa njengomdlalo odumile emhlabeni. Yena wenda isilungu sakhe ngoba sikusho umalungelo wenda isilungu eqhamuka nobadane iyampa impawu esithombe yena ukhonza isihlathini sayo yayanga abasetshengela abantu balelo basethe bafuna abuye batompambabula abantu lamasiko wabo bawagcina awuyendi nje into letawuhlazisa liswe labo ukuthi abantwana sowenda kwekufuna ukuthi mina nje ngisabafundi imfundiso uyisukela kade lenza basengena enkundleni kufundiswa lamazwana. Siyabonga. Siyabonga kubulaleli ngicela kuyiphosa kulo libandla kulamathosa la sakhulumile lamathathu. Siyabonga simelane awutayikhuluma baba Msibi kodwa nginaka lokho ukuthi lithitele linye lijaha ayendiwe ivusela lenzaba. Kuye kuhlangane kakhulu ke nalaya kusho babe mabandla lihlabathi kokuthi kuyakhulumeka emsakadweni kepha ungathi kungahamba lapha etinkundleni noma emiphakathi kube khona lokushiwoko ngilandzela nje lokho ngicela kunika baba Msibi ayilobole. Cishe umlaleli ekhaya bonke bakhuluma livilinye ngilandzela nje lelungelo lendzaba telilungelo balalele emakhaya ifaka bulukhuni ngoba lokushunyayelwa kwayo kimi ngakubona kuta njengelidimoni kanzi kuqalwe vele lidimoni ukuthi kube nalesidzingo sekukhuluma ngalamalungelo. Lenzaba ite kahle yekhuta labangakhoni kuba ngemadoda ababaduna emitini yabo. Vele balungisa umntwana ngenhlanekela ngengwembe iphuma ebhodweni kwenteke into letiningi nje sesibonile lento letentekile bantwana babuye batemehlo esikolweni imino ibhendile bashaya ngethiskwe bekukunenga bekubudlabhake lobufikile mane base budala mina lengidawusukuma ngiyoshumayela ngamalungelo nangako konke lokho yase iphinzi ivakala kabi seyisita labanye labangafuni kenyalo ukuthatha lilungelo labo nabo lekuba ngibabe ekhaya imithetho nje ishayiwe labanenge abayifunzi akukashiwo ukuthi umntwana akayekelwa angakhutwa anganikwa futhi kutsinzithwa bulima lobusengcondweni ngela uswati lolungangaye nangesono lesingangaye ngoba wonke umuntu ugwetshwa ngalungangaye kwenduka ke ngumnumzane loyo indoda ayiphilile ibhadlile ungeke nje umhlakaye ngelibhodlela umntwana uthi kodwa uyamakha ngilapho ke lemithetho bese ichamuka khona ite ubophana balabasonela budoda babe baduna emakhaya kanzi likhaya kahle kahle vele kalakhiwa umuntu lomduna lakhiwa indoda. Ngiyabonga. Ungabukhumula neBuve uphinze ubembathe ngomakhololo uyamkhumula ngavela imfundisi athi mina lo khololo ngawubeka phansi awungazi kahle lento iyakhulunyulwa lento le uzongibona kahle Buve ungabukhumula yini Hambu lo ngeke ucedzile molasi umholo uthite kunetinto letithi tilungelo ngoba unikwe udalwa kwakho kunemuntu nje longesuka la kube umnguni bekayele emaveni ahamba nemkakhe kwefike kwatalwa luswane le
abetethwele maka lo mntwana vele eBuve bakhe bekutawuguqulwa ngoba utalelwe kuphi kulela live lekuhamba litatelo kulamaswati kodwa betawuphuma phethele pheshana leli uvelelela lokusho ukuthi lo Buve indlela la uqhamukele khona nalokuphila kwakho nako konke netitho temtimba wakho lonikwe tona tisho Buve bakho nekuphila kwakho utakusebenzisa ngalendlela yalabala bakutele ngeke ukukhumule le nto le uhlu yembatha ngiko ubutile ukuthi isikolo nelisonto tikufakile lokuthite lokube imiphumela lemibi leto tindvo leto kodwa ngebudlapha bethu thina lesimile lesifundzisa nangomntwana lohledila ngobe kunebantu labangamadlapha ekusebenzisa lelithuba lekukhulumisa lomuntu sithi kulehlelo njengoba lamhla siyiqalile lenzima naye baba Msibe ngathi inkosi beyingasipha kuphila amen siphinze sibuye nemaswati injongo okuthiwa ithungelwe bandla atoyithungela akusiyo nje maswati onke lawa lamathathu kuhlupha nje lona naleli washe lelithi cha asibuye nevili lelitako sitawuva ngemfundisi ukuthi Msibe ukhona yini la ngasitholela yena itekwe lenzaba ngoba kufuna ekugcineni konke iphendvuleke lenzaba yemfundo yenkolo kuthi kwathiwa lapha uma ngabe uvunule emajobo shothi nje lo Msibi njengoba vulile akakholwa ngilalele nomazibo ukuthi lelithini nangabe udla inqwanqwa ingenashukela ukholwa hayi siyawufika nje la ngicela kunika wena babe Masibo asibonge simelane sesihlushanga sosikhathi njengoba sowushito sibonge umdlondlo kusihlonipha benathi siyavalelisa simelane sifisela umlaleli kulalela lokuhle enhlelweni letlanzelako sithi ngekuvuma komdala sidibane evekile dako sibeka umuno uthini baba Ndlondo uyamthembisa nomlaleli ngimthembisa umlaleli ukuthi sikhona siyayichuba amen mlaleli ngobabe Shingani wakaMsibi ukuhleza ngala uyahleza ngikavele sizweni ya emangayana aqhamuka khona ngiqhamuka le endazi konjingela nesigodzana nje kuthiwa kusembowane la ngiqhamuka khona livela njingela eshiselweni yithi abantu ngwela kodwa wangalaho wow kepha ke sowagoba wanzisa teacher tiyanziswa cha siyabonga lokuthi bayakwadi nakulomba mlaleli ngalawo asishase libekela lo mhlaba sibuka indzaba yeBuve neLive ukuthi naku ngazo sikufuna kusibalekela singakubamba njani kuze lesitukulwane lesidako sikhanze kusekhona konke lokhu sikhombisa ukuthi sibobani thini nawe usuliswati nje usho ngani ukhombisa ngani ngimvelo simelane akube kuhle kuphize sihlangane ngivuma komdali ehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo kuyabe kulivile litako sikhathi sona nako ngemva kwenza abantu insimbi yesikhombisa Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo.